Пассажиры авиакомпании «Глобус», опаздывающие на посадку на рейс 9187 в Шамбере, срочно приглашаются на посадку к выходу номер 21. Passengers for Globus flight 918 Taxi! to Chambéry immediately. Taxi! Assalamu alaikum. Yeah. Пассажиры авиакомпании Майля. «Глобус». Taxi. Okay. Taxi hoş. Hoş. Taxi hoş. Okay. Aldı boş. Şoför coş. Taxi. Hoş kavu. Men eshik açtımmı? Açıp kalacağım. Hoş. Hoş. Sen kayaktan geldin. Sen kayaktan uçup geldin. Mister. Mister emez, men atım Tınar. Mister Tvar. Ne, Tıvar emez, Tınar. Мистер, окей. Я не понимаю, мне говорит, по-русски говорит. Окей? Men orus tileceğim ala kaçıp ketken da. Şundayin okuyun, orus'a ondan keyin yok da nak bolup kalgam. Neme? Sen Kıtay'dan geldi da. Kuda olasın bizge. O Karasu'da Kıtay, minerden. Kıtay kız köp. Bizden kızlar Kıtay'a göğe tiydi. Извините. 320 cem var Kıtaylar, Kıtay. Не понимаете. Amerika'dan geldim Kıtay. Америка. Bilem de gördün mü? Amerika'dan geldin. Окей. Жақсы кен. Мистер, Оу. ехать. Ехать, болды. Ага. Ехать. Коробка автомат. Журналист, я писать. Koy maşinaga pısat bolmayt. Bar idi tutkatar paşol. Toktat öyle söyleseyince. Neme? Bizde maşinaga pısat bolmayt. Neme? Haram bu deyit. Neme? Tarat sınatta. Neme? Tarat sılamayış. İdi tutkatar. Я писать, журналист, обычай İyi, писать. жазамды батқан тұр. Оқшаш болып атпай ба, нарқыға. Обычай есть, я писать. Бар, үйде жүрген екінші. Балдары сұрап ата. İyi, неме, түсіндім. Мұндайда, Қырғыздың тарихы өте тереңде, бізде шындай салт санағыз көп. Kırgız ilgerki Manas Aksakal ondan keyin Semet aka Kurbanbek bratlar oşo maldagılar. Alimbekeler şular malda. Извините. Kurmancan eje oşo malda. Bundan benim Kırgız var ile da. Извините, я не понимаю. По-русски говорит, пожалуйста. Вы мне поможете? Ya, Вы мне поможете? pomoju. Окей, yes. Neme? Kırgızdın tarihi öte terengde. Bizde toy köp болады. Bizde Kudaydın kutlu günü toy. Diskoteka? Diskoteka. Bala törülgönden başta ölgön geçen diskoteka bizde. Ayalın törөгönde toy veret. Jentek diskoteka. Jentek. Ayal töröt. Ayaldı bilesin mi? Hayal. Hayal.
Yes. Жена, О, женщина. ошо жина төрөйт го. Неме, жина ошондо жентек той болот да. Неме? Жина ой. Окей. Baby. Жок, беби ал памперс. Ой. Yes. О, ошондо жентек дискотека. Diskoteka. Андан кийин 1 жыл өткөндөн кийин 1 жыл через год 1 жыл. Дагы дискотека. Год дискотека. 1 жыл бийлемек беле ошол жерде. Неме, бала бирге чыкканда, о тирик чоңойот го, бирге чыгат. Мындай 1 жыл чоңойот, год. 1 жаш болот. Не понимаете? Ошондо тушоо кести болот, тушоо. Тушоосун кесет да, тушоо. Тушоону менен аркан байлап бутуна. Не? Веревка билесиңби? Веревка. Веревканы кесет. Веревка резать. О, веревка резать. А то берки жетим жыгылып ит болот көрүнгөн жерде. Веревка резать. Веревка резать. Ортосунан кесет. Бала жүгүрөт веревка. Ошондо тушоо дискотека бу дейт. Снова дискотека. Анан дагы через 3 жылдан кийин сүннөт дискотека. Нокаттар айтмакчы чүкрана дискотека. Чүкрана. Не понимаете? Чүкрана мындай. Кесет, чүкрана, кесет. Еще резать. Да. Bizde şu bala törölgönden başta ölgөнгө чейин кесилет. Тушоосун кесип аткан. Жаманыраак сүзө чоңойгондо дагы кесилип аткан. Резать, да? Резать, да. Я понимаю. Резать середина, вот резать, да? Жок, ортосунан кессе болбойт. Кой, о бала майып бу дейт. Нет. Uçunan. Ne? Мистер, извините, я не понимаю, вы мне показать. Мне не показать. Уят будет. Не надо резать. Меникин о. 33 yıl burada. Kulamcan Türk. Не надо. Не понимаете. Ошондо сүннөт дискотека будет. Еще дискотека? Kımız. Ошондо жана кымыз ичилет, кымыз. Кымызды көбүтсең мас болуп каласың кымызды. Кымыз, баклажка бар го кымызды. Көбүтсең мас болуп каласың. Мас болуп калганда кандай түшүнөбүз? Мас болуп калат, мас болосуң. Төрөк, мас будет. Вот жентек тойда. Не понимаете, говорит по-русски, пожалуйста, по-русски говорит. Анан через 20 год болот го? Мындай. Через 20 год болот го, ошондо по-русски говорит, пожалуйста. Азыр муунту өлтүрүп коем ушул жерде азыр. Итак аэропорттун жаң жалалыгы чо токтой элек азыр. Алпар Бакбуран этегине тыгып эле отурасың. По-русски говорит. Оны адырга алып барып көмүп коем азыр. Мистер. Через 20 год будет.
Будет. Berki şüdüngü çoğayot oşol, çoğayot. Üyleniş gerek. Üyleş gerek, üyleş gerek. Jina. Neme? Üyleş gerek ınday. Üylegen ne dedi? Vozduk. Воздух? Да, воздух. Что это воздух? Воздух дискотека будет. Üf. Воздух дискотека будет. Üf, воздух дискотека будет. Понятно, жарко будет. Да, alganda 2 ay şarka. 2 aydan ömür ötküçü kolonda. Bizde dağı bir jakşı salp var Kırgızda. Üyüne konak gelse beçara Kırgız жалғыз atı olsa da jügönü şıpırı oşonu soyot konoguna. Men üyge kudalar gelet dep koyal koydum ele. Kudalar bir cumadan keyin geletken ağaçayın ölüp kalat aylanpaş. Извините, мистер, я не понимаю, вы много говорите, по-русски говорите. Oşonu sağa soy beret men. Üyge domgo jürmenikine dom. Дом. Dom hata da hata. Yes. Я тебе там баран режу. Как баран режу тебе там? No, спасибо. Nege? Спасибо. Koy soyam da. No. Bar uyda koy. No. Жалғыз koy. Жақсы эле отурасыз бе жа? Сурай берет экен да, бу тирик деп айтасызбы? Чоң энелер көрсөм илгам келип кетет да. Биздин чоң энелер аябай сөзгө бай да, мындай сөзгө чечен биздин энелерибиз. Азыр эмне көп той көп ресторандарга барсаңыздар, көп чоң энелер келет тойда акырында бата берели, же болбосо башында берели деп. 2 жаштын үйлөнүү тоюнда чоң энебиз жөн отурбай бир эстеликке ырдап коем, эмне болсо ошо болсун деп микрофонду кармап, 2 жашка карап ырдап атса, жанында бир аксакал турган экен да, кичине 200 грамм алып алган. Ама живой ырдайт экен. Шуга бир 100 сом берип коюнчу деп талбаңдап барып, чоң энебиздин 2 бетинен өп, 100 сом кыстарып коюп келатса, чоң энебиздин абушкасы жанында турган экен да, кызганып кеттир да. Мен кемпирим өбө тургандар пайда болуп калганбы? Муштумду туюп жанагы аксакалды жыга чапкан экен, чоң энебиз сүйүнүп атат да. Ур элиңди көрөйүн, бергени 100 сом өпкөнүнө беле барып элиңди көрөйүн да. Есе берки аксакал да тура калып кемпирдин абушкасын жыга чапкан экен, чоң энебиз да сүйүнүп атат да. Уруң, сиз дагы тең. Өзү да өппөйт, бирөөгө да өптүрбөйт элиңди көрөйүн чалып. Aman da bizdin çoğu neler ha. 2 kızıngan kavar alıp gelip atma menen Zuradan 1 ay oldu erge tiygenine kaydıp yaşıp atşatken tur bir ataday olup kavar alıp gelsen biz aksakal işenip getiptir da çoğun kızın üyüne geliptir, Batman'ın üyüne gelse anısı jaştan kay tosu alıptır. Gelin ata uşul işte otağız şağınılık çok. Geçe 1 gektir buday ekti gele baktığızga bir cuma jağmır jasa jakşı bolat ele ata bir batağınızdı verip ketin dese. O men baktığınarga bir cuma jağmır jasın budayыңар önü ösün o min Allah var. Ben siңдеген kavar alayın dep Zuran üyüne geliptir. Gelse anısı da sırazı жаңылыкты жоқ ele baştaptır. O ata üy salып attık ele. Bir agorot kılıp kış kuyup koyduk baktığızga bir cuma rassa gün ıssısa kışlarımız kurgap üyüzdü bütürüp alat elek da bir bata verip koyun. O men baktığınarga bir cuma günü ısık tursa kışlarыңар kurgap üyüңөр bütürüp algıla min Allah var. Üyüne gelse çoğun ezi sıra odat. Batma kanda eken, Zura kanda eken. Jamgır jasa batma, jamgır javasa Zura yenesim gördü deytmiş. Şular var bolsun da, qaraganda üydün törü olup, məzza olup oturğanğa ne jetsin ha. Şular var көп жүрөбүz, bir aksakaldın 11 bolası var eken göz tiybesin. Jalan uul balamış da, bir daha kız жоқ. Jalan uul bala, gündө atasını almak salmak jelkesine götürüp жүрөtken, жерге түшүрө койбой. Koşnalары суктан etken balam, жалгыз баласын Kudaydan tilep algam. Mına koşnabızdın 11 balası var, gündө atasını almak salmak jelkesine götürüp жүрөt. Sen meni kötörmöktürsün, maşinaga da çıkarbaysın. Şulardan sabak alsan ölesin. Bize bolda ata hazır sabak alam dep eşikке çıkıp koşunan baldarını çakırıp da. Barıңар kelgile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-nçiňine atan götürüp жүрөp. İnip elip bizlerin ataňar жерге таштап койгула өзү бассын десе чоңураак бир өзү ака жан Кудай деп жерге таштап койду элек. Атабызды жерге таштаса келе көбөйүп кетип атабыз да дейтмиш. Ушулар бар көбөйөбүз да. Eşigin tep kirip ile güyesi başladık o kişine gradus kirgizip algan eken ben köpten beri bir sırda ayta albay жүрөм. Жүрөгүмдө сактап келем. Мына тургуз балдарым бар, уйкусурабай, тор бар. 6 та балабыз бар. 5 окшош, неге алтынсыз сапсары. Şu kim balası?
Men mine loteriyadan utup aldı deysin, senin balang deyilingdi göreyim. Şuga işenbem, kim balası ona sarı? Senin balang! Aradan 40 yıl ötkön, hem içinde orulu olup kalıp da çoğun atağız töşökte jadat. Kemper akırkı surançım var. İdaş tupin bola başladım. Ölsem de tınç öleyin, şu sarı kimin balası? Elingdi göreyim, şundaq ele unutpadın, kızalat bolup ölür, çal. Estegende aytıp koyun, kızalat bolup ölür. Sarı mı? Senin balang, şu sarı gana senin balang, sarı gana. Kalgan alim eken balдар eкен. Zaten bize sözgö çeçen çoğun eler, çoğun atalar olsa. Eşiğin tevkeri öyle güyes maqtan adat. Katın buyumdarın jeştir loteriyadan 1 milyon som, 8 milyon som utup aldım aytmakçı. Buyumdarın jeştir kettik dese ayal. Kaya qarabız canım Amerikaga, Malayziya, Dubayga. Kaya qarabız men Dubayga sen apankına deymiş. Koşa karşısına apasın kına ketpe. Sen öyle getip kalıp atışat hazır. Ne oldu? Bas bir yaka. Vay, özümçe lemez zağıp jurat qo'y. Hazırkılar başkaça, kişideki balдар da törölörü menen süyley örgen balдар var. Bir ejesi töröş kerek eken uaq saati kelip turgoy uyda oturup örbe köçödө basayın den soluma jakşı palakada jakşı bolup kalat dep köçödө жүрсө толготуп калган иште. Vay jardan bergile kim var soğupçulukka tolga söyünüp kalıptır jardan bergile. Karasa köçöde hiç kim yok. Bir milisa kişi ötketip atıptır da ejeni görüp kaldı eje. Menden böyle hiç kim yok hem karab aytıram. Küçönörüң ne olsa oşosun. Küçön avi. Köçödele töre alıptır. Egiz töröş kerek eken. Hasan töre alıptır da eje. Hasan milisаны görüp alıp süyle örgenmiş. Hüseyin başka jol menen kaç men milisa tutulup kaldım dedi. Bizden erkeklerдің өзгөчө жагы бар. Бул өзгөчөлүгү Америкада турнир болуп калыптыр. Бүт аялдар барган, америкалык келин чыгып келиптир. Hello goodbye, мен Америкага турмушка чыктым. Турмушка чыккандан кийин 2 күндөн кийин күйөөмө айттым. Мен үй иштерди кылбайм, өзүң кылган короче десем, күйөөмө 1 күн көрбөдүм эле. Чота 2-нчи күнү күйөөм мага бир негр алып келиптир. Бүт ошол ayal negri ayal üy işlerdi kılat, men kılbayım. Yaponyalık gelin çıkıp geldi. Men Tokyo'ga gelin boldum. Gelin bolgondan 5 günden keyin güyömü ayttım. Men üy işlerdi kılbayım, özün kılgın desem, güyömü 5 gün görбөй жүрдüm. 6-nчы günü güyöm maga bir robot tap keldiler. Büt oşol robot jumuştardı kılat, men kılbayım. Bizdikilerden da çıkıp geliptir. Men Kırgızstan'a turmuşka çıktım ga çerken. Turmuşka çıkkandan keyin 17 günden keyin güyömü ayttım. Anda da korkup atıp zorga ayttım. Üy işlerdi kılbayım, özün kılgın desem, güyömü 38 gün görбөй жүрдüm. 39-nчы günü bir gözüm sekin göre başladı deydi bizi. Şart ele jandırat ko bizdekiler ha. Жеңелер сіздерге айтарым, şu күйөөңүздөр мас болгондо байкап көрсөңүздөр жагыман кызыктуу сөздөр чыгат мас болгондочу. Өчүп калган мас 8 март күнү кафеге кирип, "Срочно куй жүздү, мен шашылышмыз, жүздү куй, эшти аялым күтүп турат, жүздү куй. Мен атыман отургандарга да жүздү куй, мен атыман музыканттарыңа да куй, жүздү, сен өзүңө да куйчу, мен атыман." Ичип кетип атса сатуучу айтып атат, "Пулун төлөбөйсүз, пул жок" дейт. Ana mine içerisinde öğün buzup kögel ağılıp çıkarı ürgen eken eritesi oşu oyunca geliptir de beti başı kөгөргөн жүздү koy suraştı oturganlarga da koy жүздү muzikantlarına da жүздү koy dep turup kalsa satuvчу айтып атат sen atыңа maga da koyayım sen içpey içsең toполон кылат kesin dedim. Başkaça mas болот da биздин кыргыздын эркектери. Индийский кинону көрсөңүздөр бактылуу эле боло беришет го кредити жоктой жашашат ошолор. Бактылуу болуп, ырдашып, сүйүнүшүп, маза болуп жашашат. Мисалы күйөөсү үйүнөн чыгып кетип атканда ырдап кетет, а? Монучум дүйнөя бияха, ояха, ожаха, ожаха. Ырдап кетет, а? Иштен келе атканда жол менен бир болуп ырдап келет го. Последний диванеси, сапнеки диванеси, тарима хогая санам дивано. Көчө менен бир болот. Биздикилер эмне ырдап келбейт эркектер? Ырдап келгендер көрөм, өчүп калгандар ырдап келет. Үстү башы ылай көчө менен бир болуп тамчы 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 шүдүрү өзү шүдүрүм болуп калган. Үйгө келет, колу турса баш менен ажат биздикилер. Баш менен ачса аял баштайт го. Ал аялдагы жоош аял эмес да, мындай аялдар, токумун жеген аялдар бар го мындай. Moynun güzülükür, kaçan tükөтөсүң ушул аракты сага тийгенден бери өмүрү бир жакшылык көрбөдүм. Ога чейин жакшылыкты кошунан көрдүң беле. Kaçan tükөтөсүң ушул аракты? Алимбектикине түгөндөм, секизекейин Калмаматтыкине өтүп атабыз. Неге ичесиң? Суюк болгон үчүн ичем. Коюу болсо жейт элем да.
Sen avtobusga çıksan senden jadaşıp elдің бардық avtobusdan düşüp kalıp atatken şul alkaş bilen ketebizbi dep. Gece bir kempir düşüpedi katın. Balam dedi şu ketişinde tozoqa ketip otasın dediler. Ben başka avtobusga çıkıp alıp dep düşüp kaldım. Kempir ketti tozoqa. Hem içpey işi kılıp kimdi koşkon bolsa, şo koşkonun kızlar menen koşo karıngızlar ha. Rahmat. Buna kiçinekey kızlar